Intuicija je nos uma. Njome se koristi i Jelena, inače gastroblogerica, svaki put kada namiriše kakav komad namještaja koji bi se savršeno uklopio u njezino životno carstvo. Imala sam jedno vrijeme fetiš na to da skupljam sa krupnog otpada stvari, recimo ovo je sa krupnog otpada. Kad sam ja to vidjela, znala sam da će to stajati kao u dnevnoj sobi, Mislim, još uvijek ništa ne mogu držati unutra, ima nekakav baš onaj užasno stari baš miris nekakvog stana, iz 50-ih, 60-ih, nešto što iz njega ne izlazi, ali je dekorativan. Ja sam ga još malo pofarbala, napisala sam tu svoj omiljeni quote i meni važno mi je da mi je dekorativan, ne mora biti upotreban. Ovo isto je kovčeg od moje pratete koja se zvala Franciska Šoban i ona je stvarno putovala s ovim koferom, on se otvara ovako i mogla bi ga čak i dati na uređenje, ali nekako mi je baš zgodan ovako sav strešan. Jelena nas je provela kroz cijeli stan. Brojni detalji i crteži njezinu domu daju posebnu čaroliju. Ovo je Dreamcatcher kojeg sam nacrtala dok je Miša, moj pas, još imala ovako krevet ovdje. Imala je zapravo stanoviti wigwam koji smo je napravili. Napao je njemački ovčar jednom i to baš onak grdo. I onda je pas imao noćne more i sve. I onda sam ja jedan dan uzela bojice i nacrtala sam je Dreamcatcher protiv loših snova, odnosno noćnih mora. Namještaj je sama ili uz pomoć prijatelja obnovila, a s putovanja se ne vraća bez kakva zanimljivog detalja. Što se tiče uzglavlja, ono nije fiksirano. Ono je zapravo samo prislonjeno, tako da kad se onak po krevetu malo više kreće, onda proizvodi zanimljive zvukove. Pojačane još ovim zvončićima iz Rađastana koje sam donijela. Kupaonica je njezin mali raj. Njome se najviše ponosi. Još ima malo biljaka prema onom što bi ja ovdje stavila. Ja bi ovdje napravila tropsku prašumu i hoću. Znači mic po mic idemo, mic po mic, ali doći ćemo i do tog stupnja kad će ovdje biti sve zeleno. Imam merlinku naljepljenu i zlatni zid koji je zapravo, to je kad se stan radio, to mi je bilo jedino o čemu sam razmišljala. Samo da imam ta vrata s tom merlinkom, s tom fotkom. Jelena ne skriva ljubav prema tapetama. Krase zid gotovo svake prostorije i vode vas u tropske krajeve. Ovdje i miris namještaja vodi u neko drugo vrijeme. Ormarić je zubarski ormarić od mog ujaka. Onomad jednom kad je bio zubar. I onda ga je odbacio u jednom trenutku i onda sam ja to našla isto. Znači, zajedno s ovim lusterom i ovim ormarićem, to je bilo na tavanu, ja sam to uzela, ovo sam dala preurediti, a ovo sam ja kao preuredila. Stavila sam kvakice koje sam nabavila, jedan dio u Njujorku, jedan dio u Indiji. Ima jedan određeni miris, taj ormarić, jer je drvo upilo dezinficijens, onda sve miriši onak kao da sam izvadila iz pećnice za dezinfekciju. Mislim, meni to ne smeta, naravno jer sam ja zaljubljena u taj ormarić. Kemija između nje i namještaja mora biti. To je jedini način da predmet dobije novu svrhu. Obožavam taj mlinac za kavu. To je odlična stvar i budući da danas imamo, hvala Bogu, mogućnost doći do tako finih kava, imamo i pržionicu kave u Zagrebu i sve, ja obožavam kavu i onda odem tamo kod dečki, kupim friško isprženu kavu, krupnu, u zrnu i onda ju donesem tu i onda si svako jutro meljem sama kavu. Mašta i dobra ideja važnije su od znanja. U Jeleninu slučaju mašta je često odvodi u svjetove koji nikada nisu postojali, jer ih ona sama stvara.